Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg nna Katlego Musielele le Mpho Teme re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube kobo se go lemogo ka tshedimosetso. Specifically the letter and the stamping on the face of it is obviously prosecutable. That's why you refer to it as fraudulent. Tsa di kwa setlhoe mo kgasong ya rona segong jono solofela go utlwa fa komishene ya Madlanga e tlhotse seno tse di teng tsa dipuisano tsa WhatsApp tsa Moswe Mswazi Msebe le motsamaisa molaetsa ya go begwang e le gore ke mobelaelwa e leng Fani Nkosi. And I had to request the court to endorse that he be subjected to, or be given medical attention. Molatofadi wa bobedi mo polaong ya batlhankedi ba babedi ba lekala la lekgathanong le digongwana tsa disenyi le basadi ba babedi ba Reiche Park a re mapodisi a mo kitikile. So we want everyone to have some degree of certainty on what will be the cost of electricity, not just today, tomorrow, not only in 3 years' time or 5 years' time. We want to create a 10-year horizon. Tona wa lefapha la motlakase Dr. Khosie Ntshoramokgopa re tlhwatlhwa e kwa godimo ya motlakase dira gore madirelo a sa kgona go gaisana le go gola ga madi a malapa a dirisang. There were a number of that type of clear actions, and we just want to make sure that that brutality or that physicality stays within the laws. Mo go tsa metshameko kampa ya Springbok e feditse letsatsi le lengwe go tlhoma melawana ya go ka tshwaragana pele ga barakana le New Zealand mo motshamekong wa ntlha wa teko ya the greatest rival ka la Matlhatso mo Johannesburg. Mogaetso madume tsa segong jalo re simolola ka gore bothati jwa bosetšhaba jwa bosekisi NPA bo solofetswe kwa kgotlatshekelo ka la botlhano go phimola gotlhelele ntle le dipeelo ditatofatso tsa bosenyi kgatlhanong le mookamedi wa lephata la botlhodi Lieutenant General Dumisani Khumalo, Major General Nozipho Madondo, Brigadier Dindo Mokwele le balatofadiwa ka bona. Kgwedi e fetileng NPA e tlile go ka phimola ditatofatso tsa bontlha bongwe. Go santse go letilwe konosetso ya tshekatsheko sešwa ya yona le bosupi jwa tlaleletso jwa go tswa kwa IDEC. Bothati bo sekaseka sešwa merero ya IDEC e ne ba tlisisiwa ka paka ya ga Advocate Andrea Johnson. Mo go tse dingwe dipuisano tsa WhatsApp tsa Moswe Jonathan Mswazi Msebe le motsamaisa molaetsa yo go belelwang gore ke ene Sergeant Fani Nkosi di tshwanetse gore Nkosi o dirisitse maemo a gagwe mo teng ga SAPS go bona thekenoloji ya tshireletso ya maemo a kwa godimo ka fa tlase ga go itira ekete thekenoloji e kailweng ya Brega e ne e bontshiwa tirelo ya sepodisi ya Aforika Borwa fela. Le fa go ntse jalo go bopaki bo e leng gore bo solola gore maikaelelo e le gore Msibi le ba lekane nae ka kemo ba kgwebo ba rekiseditswe bogosi jwa Eswatini. Dipuisano tsa WhatsApp tsa mong wa dithekesi yo hulereng Jonathan Mswazi Msibi di supile fa yo go begwang e ne e le mogokaganyi Sergeant Fani Nkosi mo maemong a gagwe jaaka motlhankedi wa sepodisi a ne a dirisiwa ke Msibi le ba ba golaganeng nae go bona didiriswa tse di kgoreletsang tlhaeletsano tse di itsegeng jaaka grabbers ntle le go latela molao ka tsholofelo ya go di rekisetsa naga ya Eswatini. The kingdom to which Sergeant Nkosi is referring is the kingdom of Eswatini. And what will emerge is that Mr. Msibi, Sergeant Nkosi, and quite possibly Mr. Motsumi and Mr. Molefi, will get to them later, have a plan to sell grabber technology to the kingdom of Eswatini. Now, of course, that's not what the Czech Republic has been told at all. The Czech Republic has been told that this is a demonstration for the South African Police Service. Komishene e boleletse gore go bona technology eno go tswa kwa setlamong se se kwa Czech Republic go begwa fa Sergeant Nkosi a ne a tempa ditlankana tsa theko ka setempe sa SAPS e se ka fa molaong. Mr. Chaskalson,
this conduct by Sergeant Nkosi that you're discussing with Commissioner Khumalo, specifically the letter and the stamping on the face of it, is obviously prosecutable. That's why you refer to it as fraudulent conduct. Have we had the opportunity to investigate or find out who is this Sean Jacobs that he's speaking to? Because if it's a South African national, then they sit in exactly the same position as Sergeant Nkosi, criminal offense. Khabagare go begwa fa Msibi a nnile le dipuisano di le mmalwa le batho ba ba farologaneng ba maina a bona a itsisitsweng kwa ditheetsong. Ona a akaretsa Zinxumalo, Solomon Karim, ga mmogo le Kyle Phillips, yo e leng yo mongwe wa bakaedi ba setlamo sa Carly Links. Essentially, what we see is that when Carly Links gets robbed, they call up Mr. Msibi to sort it all out and find out who's robbed them and get their stock back. Ditheetso di tswelela ka moso, mme mo Palamente Fadiel Adams o solofetse go rebola bopaki metsotso e le 30 morago ga ura ya borobongwe mo mosong. Adams o kailwe jaaka motlhodi wa mathata a kwa IDEC kwa dipatlisisong go akaretsa le tsamaiso e sokameng ka tsholofelo ya go tota ba generala ba maemo a kwa godimo ba ba akaretsang mo Lieutenant Generala Dumisani Khumalo le mo Komishenara Bosetšhaba wa Sepodisi mo Generala Fani Masemola. Komiti e lebeletse merero ya thuto ya motheo e boloditse ntwa kgatlhanong le lefapha la thuto kwa Western Cape tebang le magato ya tlhaolele ya lotso mo kamogelong ya bana kwa dikolong. Komiti e batla gore se se tlhalosiwang e le kgethololo e le goreng ke ya kgethololo e tlosiwe mo diforomong tsa dikopo. E sweditswe go batla kgakololo ya semolao go tswa kwa kantorong ya Mmusakgotla wa Kokoano Bosetšhaba e ka ga gore e ka pateletsa jang porofense go dira diphetogo. Ntwa e ka ga go amogelwa ga barutwana kwa dikolong tsa Western Cape e ile magoletsa jaaka komiti ya palamente e ka ga thuto ya motheo e latofatsa porofense ka go dirisa ditlhoko tse di kgoreletsang barutwana bangwe go bona diphatlha kwa dikolong. Lefapha la Bosetšhaba la re dipotso tse di ka ga go nna le seabe mo metshamekong, boeteledipele le bokgoni jwa go opela ga di amane ka gope le go supa fa morutwana a tshwanelwa ke go bona phatlha kwa sekolong kgotsa nnyaa. The application forms do ask questions like participation in sports, where those who are good in sports then get advantage, and those who have been playing leadership role then get preference. Lefapha la thuto kwa Western Cape le gapetse thoko dipego tseno le go tlhalosa fa tshekatsheko ya lone kwa dikolong di le 10 e sa supa fa go dirisiwa lotso jaaka mokgwa wa go bona phatla kwa sekolong. Departmental analysis of these 10 top schools found no evidence of racial profiling or the use of race as an admission criteria. Tona ya thuto ya motheo Siviwe Gwagube a re magato a go tsaya letlhakore kgotsa go tlhaola ga tshwanela go tsewa botlhofo. When the admission system or practices are experienced as unfair or opaque or exclusionary, public confidence in our schooling system is undermined, and most importantly, learner rights may be placed at risk. Morero ono o senotse dikarogano tsa sepolotiki mo komiting. How do you blatantly oppose the judgment of the court of law and expect us to still think you are an objective person? So I want to recommend that we therefore take the Western Cape to the Constitutional Court. It is the manner in which the province itself has formulated their application form and given it to the schools, and the schools, they are admitting learners or placing learners based on the application form that was formulated by the province and which becomes racial. Broad conclusions based on unsubstantiated allegations makes meaningful investigation extremely difficult. Komiti sweditse ka go ikwela go ntshiwa ga se ba reng ke ditlhoko tse di tlhaolang mo diforomong tsa go kopa phatla kwa sekolong. DBE ought to write to the Department of Education in the Western Cape to compel them to remove discriminatory requirements on their application forms. I don't know why that has not been done, but that needs to be done. Ga jana komiti tlile go senka kgakololo ya kantoro ya Mmusakgotla ka ga dithata tsa yone tsa go gapeletsa lefapha la thuto kwa Western Cape go dira diphetogo. Le fa go ntse jalo, lefapha le gatelela gore ga le tlhaole go ya ka lotso.
Mosireletsi wa setšhaba o neetse Lefapha la Thuto e Kgolwane le Katiso le makala a mangwe a amegang malatsi a le 60 go tsibogela diphitlhelelo tsa nakwana tse di nyatsang morago ga dipatlisiso ka ga NSFAS. Kholeka Qaleka o lekolositse bobegadikgang ka diphitlhelelo tsa gagwe kwa Pretoria. Mosireletsi wa setšhaba o tlhomile dipatlisiso tsa NSFAS ka boyena morago ga gore baithuti ba dire ditshupetso dingwaga di le mmalwa ka ntlha ya dituelo tse di dirilweng thari le go retelelwa ga manaane a setheo tse di tlogetseng baithuti ba le dikete go ralala naga ba sena thuso ya matlole ba sena manno ebile ikwadiso ya bone e phimotswe mo tshimologong ya ngwaga le ngwaga wa thuto. The allegation that there are systemic deficiencies in the administration, governance and funding coordination and oversight of student financial aid within the higher education sector by the NSFAS, the Department of Higher Education and Training, institutions of higher learning and other relevant bodies, entities and sectoral players is substantiated. NSFAS reported an inability to resolve 80% of queries received through its contact center due to the need to escalate these queries through its internal units for resolution. Engwe ya dintlha tse di masisi tse di tlhagisitsweng jaaka ntlhakgolo ke diranta di le dibilione tsa dituelo tse di seng maleba. Investigations identified more than 40,000 students across 76 higher education institutions who had been improperly funded to an estimated value of approximately 5.1 billion rands. Dipalopalo tse di rebotswe ke setheo se se farologaneng sa lephata le le kgethegileng la dipatlisiso SIU tse di dirilweng go ya ka kgoeletso ya R88 ya 2022 kana Proclamation R88 of 2022 ebile e begilwe kwa komiting ya palamente ya matlole a setšhaba SCOPA. Independent reviews, including the Ministerial Committee of Inquiry 2021, concluded that NSFAS has functioned in a near permanent state of crisis. Setheo seno se setse se beilwe mo tsamaisong ya puso makgetlo a le mararo mo dingwageng di le 8 tse di fetileng. Gape kantoro ya mosireletsi wa setšhaba e fitlheletse fa dikopo di feta dikete di le 43 tsa baithuti di sa arabiwa ka ntlha ya fa NSFAS e ne e santse e tlhoka go nna le mokgwa o montšhwa wa go adima madi. Re boe gape re go amogela mogaetsho mme re tsweletse ka gore molatofadi wa bobedi mo polaong ya batlhankedi ba babedi ba lekalo le le kgatlhanong le digongwana tsa disenyi le basadi ba babedi kwa Reiche Park a re mapodisi a mo ketekile. Yamal Meyer o tlhageletse kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Boksburg ka gareng ga tse dingwe ditatofatso tsa polao, maiteko a polao le go kgothosa ka maikalelo a go gobatsa. Kgetsi ya gagwe e buseditswe morago go fitlha beke e tlang ka go dira kopo ya beile. Puso e bega fa Jamal Meyer le Regan Collis ba nnile le maikaelelo a tshwanang ya re bobedi jo bo nnile le seabe mo polaong ya ditokololo tsa uniti e kgatlhanong le bogongwana kana anti-gang unit le basadi ba le babedi. Moeledi wa ga Meyer o boleletse kgotlatshekelo gore molatofadiwa o sotlakakilwe ke mapodisi. Now he suffered some few lacerations and bruises, but it did indicate that his chest there is a sharp pain. So, which was the reason why then I had to request the court to endorse that he be subjected to, or be given medical attention. Batlhankedi ba uniti e kgatlhanong le digongwana ba ne ba tsibogela thuntso ya basadi ba le babedi fa ba ne ba tlhaselwa le go bolawa ka phukwi a le malatsi a le 7. Meyer o lebanwe ke ditatofatso di le mmalwa go akaretsa le di le 4 tsa polao. My client issued before this honorable court does not have any previous convictions, and he does not have any criminal pending cases. Kgotlatshekelo e laetse gore Meyer a tlamelwe ka thuso ya kalafi kwa kgolegelong. Di-Hawks di bega gore pegelo ya gagwe ya kalafi e tla bakaela gore kgetsi eno e le bakae. The allegations that the second accused was assaulted, J88, once he has been medically checked, will indicate as to whether or not that injuries that he claims to have
were inflicted during his arrest. Khabagare Collis o ne a tlosiwa kwa kgolegelong ya Boksburg go isiwa kwa setheong sa kgopololo sa Modebey morago ga go tlhagelela lekgetlo la ntlha kwa kgotlatshekelo se ka ntlha ya mabaka a pabalesego go ya ka puso. My client is very dismayed that he's detained in Modebey prison. Meya le Collis ba solofetswe go boela gape kwa kgotlatshekelo beke e tlang. DA kwela go batlhophi ba toropokgolo ya Tshwane go ba go fa lekoko bontsi jo bo feletseng mo ditlhophong tsa Ngwanatsele ba nganga gore tirisano mmogo ya makoko mantsi a toropo e tlhodile go sa tlhomamang ga sepolotiki ka tshenyego ya thebolo ya ditiro. Moeteledipele wa federale wa DA Dion Hill Lewis yo o neng a kopantswe ke monnasetilo wa federale Solly Msimang le ntlhopheng wa ratoropo wa DA wa Tshwane Celia Brink o dirile pitso eno fa a ne a thankgolola moono wa Working for All tour la lekoko kwa Centurion. Fa a ne a eme baemanokeng ka lefoko Hill Lewis o neelane ka dikgatlhego tsa DA go masepala mogolo wa Tshwane pele ga ditlhopho tsa Ngwanatsele a tsepamisitse maikutlo go se wa reng ke tlhakatlhakano e bakiwang ke puso ya motlhakanelwa. Every time there's a difficult decision, someone's got to keep all those 11 pieces of the puzzle together. Let me tell you, that is not a recipe for good government. It is a recipe for permanent coalition chaos. And that's exactly what we're seeing. Right now, we are seeing this coalition starting to pull itself apart in the public. What a mess. Masepala o tsweletse go itemogela tlhaelo ya metsi le mafaratlhatlha a onetseng. Hill Lewis o nyaditse gape go ikaega ga masepala ka ditanka tsa metsi. A re baagi ba tla tshwanelwa ke go tlhopha puso e batiwang ke bone. Do not cast a vote for a small party and hope that after the election your vote ends up supporting the government that you like. You don't have to do that. You can vote directly for the government you want. Give Celia Brink and give the DA the majority we need to get this city working for all. Vote DA to end the coalition of chaos in Tshwane. Re boe gape re go amogela bogaetsho re ditshweletse ka gore tona ya lefapha la motlakase Dr. Kgosientsho Ramokgopa a re tlhwatlhwa e kwa godimo ya motlakase e dira gore madirelo a se ka kgona go gaisana le go gola madi a malapa a tla dirisang. Ramokgopa a re o dumela gore moono o tlhabolotsweng wa go baya ditlhwatlhwa tsa motlakase o tla thusa go samagana le ditshenyegelo tse di fitlhegileng tse di amanang le ditlhwatlhwa tsa motlakase le go fokotsa morwalo mo badirising. Tona o buile seno le bobegadikgang kwa Pretoria. Tona ya motlakase Ngaka Kgosientsho Ramokgopa a re melawana ya gajana ya motlakase e simolotsweng dingwaga di le 17 tse di fetileng e fetilwe ke nako ka ntlha ya fa tlhokego ya gajana ya motlakase mo malapeng e fetogile. Tona re fa e sale ka ngwaga wa 2007 fa melawana eno e neetsengwa tirisong tlhwatlhwa ya motlakase e oketsegile ka diperesente di le 907 fa inflation e tlhatlogile ka diperesente di le 150. A re ka melawana e mentšhwa eno ba batla go tlhomamisa tlhwatlhwa ya motlakase mo dingwageng di le 10 tse di tlang. And it is for this reason that as part of this electricity pricing policy, NERSA will be required to publish a 10-year price forecast. This is important because for heavy industries, when people want to make significant investments in the South African economy and they're investing in a sector that relies on electricity, they want to compute their return on investment. Tona o buile se jaaka malapa a kgaratlha ka tlhwatlhwa e kwa godimo ya motlakase e oketsegileng ka Phukwi. Moitsanape wa Energy Chris Yeland a re go ntse le ditsholofetso tse dintsi kwa bathong ba le bantsi. Another area that the minister focused on was expanding
the special pricing agreements with the entire smelting industry. At the moment, this special low tariff of 62 cents per kilowatt hour, which is well below cost, is only being offered to two smelting companies. But the minister said they want to expand this subsidized electricity to a much wider group of industrial players. Tona ho itsisitse gape fa ba batla go laola barekisi ba motlakase le go atolosa motlakase o fetlhiwang ka marang a letsatsi kwa godimo ga matlo. Mo go tsa metshameko kampa ya Springboks e feditse letsatsi le lengwe go tlhoma melawana ya go tshwaragana pele ga barakana le New Zealand mo motshamekong wa ntlha wa teko wa rugby's greatest rivalry ka Lamatlhatso mo Johannesburg. Kampa ya Boks e sonetse gore ditshwaelo go tswa kwa Stormers, Sharks le Blues e supile mofuta wa motshameko ya All Blacks jaaka o makgwakgwa. Magaetso dindilekalo tsa segoljono dikgang tsa Sepedi di a latela ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jaana ke go tlogela ka ponelopele ya maemo a bosa le kgaitsedi ya motho ke Lebogile Kgaje go fitlha gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga bosegangwe. Ke go leboga ka tlogo mo gaetso madimo re bone ponelopele ya maemo a bosa mo bosegong jo ga mmogo le mo tsatsing la ka moso go bontsha fa go tla bo go apogile go rala diporofense ka bophara mme go tla thiba ka go porofense ya Eastern Cape le Western Cape mme go tla itemogela masarasarana a pula ka diperesente di le 30 ka kwa porofense ya ka kwa KwaZulu-Natal mme re lebelele mo tsatsing la ka moso teng masarasarana a pula a tswelela ka diperesente di le 30 ka kwa porofense ya ka KwaZulu-Natal mme go tla bo go thibile ka kwa porofense ya ka kwa Eastern Cape le Western Cape mme go tla apoga go rala diporofense ka bophara. Re tswela pele re bela digata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re bela province ya Gauteng Pretoria e tla be ke me go digata di le 27 le bosupa fa Springs yone e tla be ke me go digata di le 27 le borobongwe re ka kwa province ya ka kwa Limpopo teng go tla le tlhabo ya letsatsi fa Mosina e tla be ke me go digata di le 27 le borataro Thoyando e tla be ke me go digata di le 24 le bone re lebele province ya ka kwa Mpumalanga teng Skukuza e tla be ke me go digata di le 27 le botlhano fa Mbombela yona e tla na le tlhabo ya letsatsi mme e tla be ke me go digata di le 20 le boraro re ka kwa province ya ka KwaZulu-Natal teng Ulundi tla be ke me go digata di le 20 le borobongwe fa Richards Bay yona tla be ke me go digata di le 20 le borobedi re lebele province ya ka kwa Eastern Cape teng Maletswe mo mosong e tla be ke me go digata di le 8 mme go ya go digata di le 20 le boraro fa Mthatha yona tla be ke me go digata di le 20 le borobongwe re lebele province ya ka kwa Western Cape teng George go tla go thibile mme tla be ke me go digata di le 10 le borobedi fa Mosebele yona tla be ke me go digata di le 10 le borobedi re lebele province ya ka kwa Northern Cape teng Kurumane tla be ke me go digata di le 20 le borobongwe fa Kimberley yone tla be ke me go digata di le 20 le borobongwe Appington go tla nna mogote ka digata di le 30 le bobedi re lebele province ka kwa Free State teng ka kwa province e go tla na le tlhabo ya letsatsi fa Frankfurt e tla be ke me go digata di le 20 le bone Kroonstad e tla be ke me go digata di le 20 le borataro re konosetsa re lebele province ya North West teng Rustenburg e tla be na le tlhabo ya letsatsi tla be ke me go digata di le 20 le bosupa Mahikeng tla be ke me go digata di le 20 le bosupa Klerksdorp go tla go le mogote ka digata di le 20 le borobedi mo gaetso ka gore le go tswa ka magoro ga se go latlhana re kopane mo nakong e tlang ene boroko